Film arimu ndayikunda sana kuruta izindi urabona film uburimu ndayikunda nkaguma ngendagira commentaire yemera mukundiyemo imva ya mwakiningozi umva ya mihoro warabikoze pe ubaho nuko niko imva ya mihoro yarakinye neza cyane. Wow, twemere gufundura turaba. Oh yeah. Dico Entertainment. Hello ladies and gentlemen, hope you are doing well. Nibaza ko mumeze neza nako tumeze neza nundi munsi Imana ibidushoboze tukavyuka amahoro fasho wine ni Dico Entertainment atumuti ko bimeze gute bya guco byagenze gute ndi kumwe n'abantu banje babiri tugiye gukorera surprise umuntu yitwa Kado Haver. Murabizi yuko ari karibuka itariki yavukiye ko tugiye kumukora surprise. Narababwiye ngo jewe si bya bindi ngurumva ngo ibintu ngo byateguwe ngo bari babizi. Oya, turagiye ahantu ari batubwiye yuko aruhukiye ashamo dusengerize gukunda ndababa ariyo surprise ipfubye we ehezima ko bitarashikira nizere yuko biza gukunda. Uyu yitwa Shasha, ushobora kuba ari bwo mbere umubonye mugari kwarigaze gukorana ikiganiro gatoya yaje avuye muri Aziya neza mu bihugu by'Abarabu azanywe no kuraba umukinyi wa filime yitwa Kado Haver kubera uburyo amukunda bihurirana nuko afise birthday aravuga ngo reka rero aje kumuraba amukoreye na surprise. No surprise hagaze kuri uyu niwe agiye kuyimukorera ariko turi kumwe n'undi muntu ku ruhande ubu ntawe ndababwira muzomenya gahoro mugabo niwe atekeye gato n'ibindi byose biza kujana mubane natwe tumukubite surprise y'ikinjana kabisa. Turakwifurije have isabukuru nziza, turakwifurije have isabukuru nziza, turakwifurije isabukuru nziza, turakwifurije have isabukuru nziza, turakwifurije have isabukuru nziza, turakwifurije have isabukuru nziza, uroranirwe unezerwe muri vyose. Happy birthday, si Alpha. We love you. Unogenda tutavugana ngaho yambere na bizima ya mwenyewe wewe na haina kutayina wewe moja
Dico quando tu cai a cacciare. Non acho muito que não. It's my birthday. It's my Chamo de doce. Ser um rabo. dufashamo nkazana katwakira neza kaducumbira umutsi mu byoshe nubwo uno munsi mbona yawimanye mugatwariye gato Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. So nuko bimeze nibaze ko abantu bamaze akanya babira bane nabwo ati mudusengere surprise ikunde kubera ko Havera ragoye gusiripena ariko
nyene ni show deal tuba tubikoze byakunze nibaza ko ababibonye shasha wiyumva gute kuri wewe niyumva cyane gose kweli wiyumva cyane gose gose kuba mbonye urumva ninataka ndabwira abantu ngo iyi surprise si kwanje pe nubwo ntegereza kuyigira mu ruhara nk'umwe mu bantu wikoze ku ruhande runini kugira tugushikirire uno mukinyi wa filime watubwiye uko ukunda yamara ni uzi uburemere biriko ni uzi impamvu wabiteguye ndashaka kubwira abantu ko wiyumva n'ukuntu wiyumviriye bino bintu n'ukuntu wiyumva umubonye bwa mbere kuko wandonde yarandaje nkaryamye akantelefona ndazenze mubona gute mu nomero ziwe iyi ni uramubonye tubwire cyukuri ndanezerewe cyane wumve ko ukuzi nawe ndagukurikirana kenshi cyane nkavuga ati mbe Imana ijya mukobwa tuzohura gute none Imana yabikoze uyu munsi ku itariki 5 turahura happy birthday yaje nakurondeye tumaze iminsi ngaha mu Burundi nayo natembereye ahantu ndagaruka oya tuvugisha ukuri warihe erega ntibiteye isoni kubivuga warihe uzanywa n'iki Diko iyo nayo ndahazi ariko gusaba cyanzanye kwari kugira kurabuye oya jemo ngabo rambe so wamwe nguzanywa n'ibintu biri ngo gukora business ngo kuzoka mu Burundi ubonye Kado Haveri uramubonye namubonye business andayirimo nubwo bitarabonekana ariko ndabirimo cyari gisigaye bunganye cyari gisigaye kwari kubonana newe umusheri wanje sasa mu Burundi hari abakinyi ba filime benshi iki cyacumiye umucagura ukamukunda ukuri kurabivuga bigeraho Kado Haveri namukunda cyane kubona kina arakina neza uri seriye pe none akabebe nta nimbombo wakazaniye pe urazi ko tobura oya arona kandi wow kabisa okay wow twemera gufundura turabe okay okay wow mumpera kamiko bebe Kado Haveri ari nisi akagisye de champion n'ayandi menshi niyumva gute ko bamuvutse abafana bakabereka urukundo kuko nko bivuze nakamutse cyane mbese ko umuntu ashobora gufata indege aje kuraba umuntu akona ati mpaka ndamubonye amaso ku maso jewe nza gushima Imana kampuza n'abantu muri makenere yatumye basi abantu bamenye ushaka kudashima umutima washasha n'ukuzi niyo bari kurenga kandi irimbira byonyine ugashaka ko n'umutima umaze ku mutima cyane kandi azi neza yuko n'abandi uzabakorera nk'ibi komeza utanga urukundo komeza gushyigikira indasiyo mu Burundi tuzakeneye abantu nk'amwe bitwiyongera cyane mukagira amakomantere mukaraba filime yacu numva ko ari byiza cyane merci urakoze cyane kandi n'undi mugambanyi ngabo merci mugambanyi ntari byiza cyane wow hari ikindi kintu uheza bikakwigisha muri kariyeri yawe uri kurakora ugakora ibikorwa ukabona yuko udatamba wirorera cyane uno mwaka umeze nk'ufite amasezerano n'ubundi menshi yo kubandanya unezereza abantu wongera ubigisha biciye mu mafilms ariko probazi ngene ikoka baba bikunze gushika naho bakwimvira ko gusakuru yawe guhama gift yafashe indege avuga ati jewe ndakeneye kubona uno mukinyi cyabiduha inkubuda amajoro turacayaraka wow okay turagushimira ko kanyuma waduhaye wari unagwaye this umvira akabebe karize ku isi uducurane duca turakataka mugabo Imana ishimwe ameze neza mubona yuko akeye mubibandanye bigenda neza munamusengere ntituzogume n'amabuji n'ayandi yuzuye uruze tubonye nico niki
Tico Entertainment.